Bio je jedan pjetlić kojemu je dosadio život u seoskom dvorištu. Sve je uvijek isto, mislio je. Kokoši se prave da znaju letjeti, gusom traži svađu. Prase stalno rokšće. A sivi golub kaže da je iza našeg plota veliki svijet. Sigurno tamo ima i boljeg mjesta od ovog seoskog dvorišta. I tako je pjetlić odlučio krenuti na put. Pjetlić je išao, sve dok nije nabasao na nekog purana. Taj je puran proveo cijelo jutro uzalud tražeći kakav zalogaj u prašnoj travi. I tako on upita pjetlića: a kuda si se ti zaputio? Idem u svijet, odvrati pjetlić. Mogu li s tobom? Naravno, što nas je više, to je veselije. I tako su dalje oni išli i sve dalje išli. No odjednom oni do nečeg dođu. To nije bila ni bara, ni jezero, nego lokva, zaostala od posljednje kiše. A u toj lokvi je bila i jedna patka, a ta patka je se bunila. Ovdje ne mogu ni noge ispružiti. Bila je jako ljutita i rekla je, i upita ona pjetlića i purana: ako da ste se vas dvojica zaputili, idemo u svijet, odratiše njih dvojica. Mogu li s vama? Naravno, rekao je pjetlić, a puran je dodao: što nas više, to je veselije. I tako su dalje išli u troje, sve dok nisu prolazili kraj jednog guštika. A iz tog guštika ispred njih izleti veliki bijeli gusan. A taj veliki bijeli gusan nije bio dobre volje, jer se malo prije potukao sa malo većim bijelim gusanom. I izvukao je kraći kraj. Pjetlić nije bio baš zadovoljan, jer nije imao dobra iskustva s gusanima. A puran je rekao: možeš. A patka doda: što nas više, to je veselije. I tako su dalje išli u četvero. Išli su i išli. Svima je dosadio seoski put, pa su skrenuli u jednu stazu. I tako su oni također išli i išli. I eto, brzo su zašli u šumu. Prva životinja koju su u šumi sreli bio je zec. I zec se raspitkivao kuda idu. A oni mu kažu: idemo u svijet, hoćeš li s nama? Naravno. I tako on kaže: stvarno mogu s vama, to je super, baš mi je drago. Tako su dalje išli, sve dok nisu došli do jednog ježa. Taj jež je bio vrlo maleni, ali dobro, barem im je bio prijatelj. I on njih upita: ako da ste se vi zaputili, idemo u svijet, odgovoriše oni. Mogu li s vama? Naravno, što nas je više, to je veselije. I tako su dalje išli. I eto, već je i brzo zašla noć, pa su oni odlučili: moramo naći neko sklonište za noć. Da, naravno, slažem se s vama. I tako su išli. I eto, došli su do jedne duplje, a zec im je rekao: u toj duplji stvarno je jako udobno, ja se tamo skrivam od vuka i lisice. I tako, zaista, ta rupa je bila udobna. I zec, i puran, i patka, i svi ostali su išli unutra, osim ježa. Ježa postaviše za stražara. A zašto? Zato što ježevi su i onako budni noću ako su se danju naspavali. I putnici su brzo zaspali, zato što su bili jako umorni. Pa čak i jež, koji se eto toga dana nije naspavao. U blizini se probudi jedna lisica, protegne se, probudi i osjeti da je gladna.
mogu i odluči ona krenuti u lov. Nije joj se dalo ići samo u lov, pa je otišla do obližnjeg brloga vuka, sivog vuka. To je bio njezin prijatelj. I tako ona njega zazove: Vuče, vuče, hoćemo u lov. Naravno, ko još neće u lov? I tako oni krenu u lov. A vuk pita: a kuda ćemo danas? Danas idemo do onog šupljeg stabla, znaš, u kojem skoro svaki puta nađemo slasan zalogaj. I tako išli su oni. Ali to je bilo stablo u kojemu je bila Pjetlićeva družina. I tako oni idu. I dođu do štabla. Lisica se polako približi stablu i stane na ježa i prignječi mu šapu i kaže: Vuče, za sada ovdje ima samo oštrog trnja. A jež je odjednom počeo vikat: Purgari, purgari! To dočuje gusan i kaže, i što glasnije počne vikat: Purgari, purgari! A patka to čuje i brzo kaže: Ne boj se, 16 je, ne boj se, 16 je. I tako oni pogledaše tko je to vani, a vuk i lisica brzo se sakriju. A lisica onda kaže: A čekaj malo, vuče. Završi. I tako su oni ostali bez večere. I ta večera, nažalost, nije bila prava. Čiča mi će po toj priča.